Keterubah ya aku ngelalu ke penatai semua kita yang ngagai rumah sembiang Tuhan ke pagi itu. Oke, bisik kakak. Haleluya, beri kemuliaan ke Tuhan kita. Amin. Oke, sebenarnya aku mai kita nyediak hati kita. Kita muka hati kita yang ngagai Tuhan. Awak ke lawatan Roh Kudus Tuhan bisik bertengah-tengah kita serta nego hati kita ke pagi itu. Oke, aku mai kita berlagu nyediak hati kita. Roh Kudus Tuhan bisa itu. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan Yesus, ke pagi itu Tuhan kami datai pak rumah sembahyang Tuhan Tuhan. Kami mai hati kami Tuhan. Kami mai pribadi kami Tuhan. Ngau penuh pengaga tidak tayari Tuhan Tuhan. Tuhan kami nemu Tuhan. Tuhan bisik pendur tu. Tuhan bisik bertengah-tengah kami Tuhan. Dalam kami nemu Tuhan. Dalam jakuk Tuhan madah. Tajak pendua tiga ikut orang tiba gempuruk. Nuan bisik bertengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Roh Kudus Tuhan bisik kau ditur. Roh Kudus aku rindu kedua. Terima kasih Tuhan. Tuhan mentas, Tuhan mana, Tuhan di penolongku, penyauti di anjung apaiku. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Tuhan bisi kau ditur. Roh Kudus, aku rindu kedua. Apalagi Tuhan, Tuhan, Tuhan mana Tuhan? Tuhan mana? Tuhan mana? Tuhan di penolongku, penyauti di anjung apaiku. Semua kita mana Tuhan? Ku buka hati, ngagai Tuhan Tuhan. Ku buka hati, nyembah Tuhan Yesus. Tegumi kami Tuhan. Tegumi kami, penuhi kami. Engkau kuasa, Tuhan pemadu tinggi. Buka hati kami Tuhan. Roh Kudus, aku rindu kedua. Amin. Tuhan mana, Tuhan mana, Tuhan di penolongku, penyauti di anjung abaiku. Buka hati, ngagai Tuhan Tuhan. Buka hati, nyembah Tuhan Yesus.
Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Namun udah mai kami datai baru mas sembiang nuan ke pagi Tuhan Yesus. Tuhan, sikap hati kami, sediakan hati kami untuk kami tegak muji serta nyembah nuan bandur untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami nyerah ke geburuk kami Tuhan. Hari pun sampai ujung kami nyerah ke semuanya gejari nuan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua bersampi. Amin. Beri kemuliaan ke Tuhan kita. Bisik gagah apa gitu? Udah sedia kita dekat muji Tuhan? Haleluya. Aku kak maca ke kita dalam jagut Tuhan bab Mazmur 104 33 ngagai 34. Jagut Tuhan madah ke kita bunyi tu. Aku dekat berlagu ke Tuhan seumur hidup. Seagi-agi aku hidup, aku dekat berlagu muji Allah Ta'alaku. Ayat 34. Awak ke ia gagah hati ke lagu aku. Laban dia ngasuh hati aku gagah. Amin. Beri kemuliaan ke Tuhan kita. Harap kita sama berlagu muji Tuhan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Aku percaya kita bisa pangan ya.
Kita bisa tahu yang kita. Amin. Bisa laki kita, bisa bini kita. Age kita kebujan darah, kita bisa orang penerapan kalau kita. Amin. Tang kita bisa orang spesial dalam hidup kita. Amin. Siapa namanya? Ya, kita bisa Jesus pangan kita itik meruan. Amin. Haleluya. Bisi sikup pangan kutik meruan. Amin. Puji Tuhan kita. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Amin. Terima kasih Tuhan. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, tuangkan lagu pujian, tinggikan namamu. Oke, semua dengan tenang. Puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus
Jesus, kekasih jiwa kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, pagi itu Tuhan, kami dekat datai. Kami mai hati kami Tuhan. Kami mai pribadi kami Tuhan. Laban kami nemu Tuhan. Nuan Tuhan tik nemu lebih semautai dalam penghidup kami. Kami dekat muka hati kami Tuhan. Awak kanon terus ngelawak setiap pribadi kami. Haleluya Tuhan. Roh Kudus, kami lalu ke nuan Tuhan.
Engkau kuasa Tuhan pemadu tinggi. Engkau kuasa Tuhan pemadu tinggi. Oh, terima kasih Tuhan, kami muji. Haleluya Tuhan. Tuhan Yesus, kami kasebahkan Tuhan Tuhan. Kami mai orang ngau kami begulai. Kami bisi apai kami dia obat dunia untuk Tuhan. Apa yang tinggal ada ke kami. Kami nemu Tuhan Yesus, kami mai pergumulan. Mai utai tingasai dalam penghidup kami Tuhan. Nyalai pagi untuk Tuhan Yesus. Namun kami nemu Tuhan di setia. Kau Allah yang setia Bapa. Kau Tuhan yang sangat mengasihi kami. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku
Awak ke penghidup kami Tuhan. Makin hari makin sembahkan Engkau Nuan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Naba Nuan apa itu meruan. Nuan apa itu cukup mana dalam penghidup kami. Nuan akala ngelak serta ngelengkak ke kami Tuhan. Nuan ngibun kami ngonakak pemanah Tuhan. Nuan ngibun kami ngau cukup penyiruk Tuhan. Tajapan ke kadang kami bisi ngeneliah kati Nuan Tuhan. Bisi udah ngemedis kati Nuan Tuhan. Tang ketegal pengasih Nuan. Ati apa itu bisi bak Nuan Tuhan. Terima kasih ke pemanah Nuan Tuhan. Tuhan, kami nak ulia malas setiap utai itu dari kerja Nuan dalam penghidup kami Tuhan. Terima kasih ke semua yang. Terima kasih ke penyinuk Nuan. Terima kasih ke pengiruh Nuan. Terima kasih ke utai itu dari kerja Nuan dalam penghidup kami. Bak ruang bilik kami Tuhan. Setiap berkat setiap pagi terberi Nuan ke kami Tuhan. Tuhan, seminat bahasa, puji, mulia diberi kami yang genuan siku aja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua dah bersampai. Amin. Beri kemuliaan ke Tuhan kita. Oke, kita terus ngagai tanggung jawab kita sebagai nabi Tuhan untuk kita beri ngagai Tuhan. Tuhan sudah cukup memberkati kita. Amin. Nah, ibu aku ngeritai nama Tuhan sudah kerja Tuhan dalam penghidup kita. Jadi untuk memang saya kita mulai ke baru berkat ngagai Tuhan. Oke, kita sama berlagu ke Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Semua dengan gendang ku puji dengan kecapi. Terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, kekasihku. Sekali lagi, Yesus kekasih jiwaku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Semua dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Haleluya. Ya Tuhan, harap kita bersampai. Allah Ta'ala, terima kasih ya Tuhan, labanuan di mana ngo kami, di merekat ke penghidup kami, pemegat Tuhan, di amat-amat mencurahkan Tuhan semua kebaikan Nuan Tuhan diberikan ke kami. Nyerah ke Tuhan pemerik kami Tuhan akan Nuan awak kena ngerembai, kena bercalai ke pengawak Nuan. Puji ke nama Nuan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersampai. Amin. Amin. Terima kasih menyertai kita Joni. Terima kasih yang mengenai balante musik.
sudah memimpin kita dalam pujian. Maka ngabala temberin sudah dalam bahagian tim memuji nyembah Tuhan. Alright, semua kita diberkati. Haleluya. Amin. Sira baru di tempat aku ya. Bisa. Oke. Selamat datang selamat datang ke rumah Tuhan. Ngagai semua selalu datang. Oke. Ngagai balati baru. Oke, makanya mari terima kasih lah kita boleh datang dito. Kami sembiang. Bisa saya komisi balati mari dari Kolej Sriwijaya. Wen ni geng dek. Ini nasi daya. Dari belakang dia ada den. Bagi tepukan. Okey. Ini yang kita baru itu sehingga kita. Orang Samarinda minta dialu-alukan. Ni Samarinda. Engkau cari ke Samarinda. Okey. Bisa ngagai bala student baru ngau kita kempuro bala tim hari Unimas yang baru datang tonton dia tu siapa angkat jari. Okey, tim Unimas. Haleluya. Makasih orang Pantu, orang Neto, orang Maranatha Seriaman. Alright. Okey. Anang pihak kita madah orangnya kecil-kecil cili padi nya deh. Aku madah ke kami madah dengan kami itu 6 tahun. 6 years. 6 tahun dia kami khusus itu. Angelin. 5 tahun. Laban yang kami medik deh. Puji Tuhan. Okey. Kita bisa temuai. Okey. Aku dekat memperkenalkan temuai maka kita ada tetap Sunday school bisa ya. Sorry, sebentar memperkenalkan temuai. Sunday school kami sampai ke kita anak-anak Nia. Okey. Kamu anak-anak. Kita. Amos akan memimpin kita dalam doa. Lord Jesus, we give thanks to you for let us go to Sunday school, for teaching us about you and your life in Jerusalem and the world. In Jesus' name we pray. Amen. Alright. Siko dah jadi pastor Amos nombor 2 lah ya. Amin. Amin. Alright. Timbala Sunday School. Okey, mulai baru kita bisa temuai. Tadi dalam BM Go English Service kami diberkati dapat menjadi kita berbicara ngobini habis ngau kami bersembahyang lalu mereka jago ajar. Berbicara bini ya cikgu Siupeng agak nama cikgu. Kangau kan nama cikgu kata deh. Okey, nama cikgu tu lekat lah. Stay. Ya. Dan ya pagi tu maka kita beka ninga ke jago Tuhan, kita lalu ke maka cikgu Lis maka deh. Nah, orang te kira lain nak sama kita sebilik. Serumah kita itu. Sama rumah Panjai. Siapa Cikgu Lis ya adalah Chairman Gereja Baptis seluruh Sarawak tu. Ya, Chairman gereja kita itu. Lalu Kakak Ahmad Afti lapan oleh ngau kita Pekempuro lalu mari jago ajar ngagai kita, okey. Lalu kenyerah kemai itu ngagai cikgu. Ya. Sebenarnya kami ngau ke Elder Lis ya. Terima kasih Pastor Seria, terima kasih Brother Johnny dahulu kita dalam praise and worship pagi itu. Puji Tuhan. Can you understand Iban, Supeng? Oh, sorry. So I will mix a bit with English. Just now, Sister Pastor Seria whispered to me, say, you can mix with a bit of BM in English because not all are Iban here.
Tuhan, aku berasa rindu gaget, namun aku gaget kita itu gagal tim kita pak gereja Baptis Kota Semerahan tu. I think you are among the youngest congregation. Youngest, what I mean is, there's so many young people. Wow. That's what I mean. You're not the youngest church, but youngest in terms of people coming here. Biar mana? Kenapa? Sebab kamu adalah bakal generasi Joshua yang akan bakal menggantikan generasi Moses seperti kami ini. Orang tua. Yeah. Very soon the Moses will have to say bye-bye. Yeah, maybe 10 years, hopefully 20 years time. But it's very fast, you know. Yeah, haleluya, puji Tuhan. Pagi ini, jago iban kita jago iban. Okay. Pagi itu aku datang dekat berkongsi ngau kita, bisi dua batang namanya perkongsian yang akan saya kongsikan. Siti berkenaan dengan latar belakang dan sejarah gereja Baptis. Sebab ramai daripada kita di sini adalah ahli Baptis ataupun mula di gereja Baptis. Saya rasa sebagai pengerusi, sebagai chairman, it is good for us to know why we are Baptist. Have you ever asked yourself, why am I Baptist? Is it because I come here secara kebetulan because this church is Kota Semerahan Baptist Church, so therefore I am a Baptist? Correct. But there is more to that. Ada lebih daripada itu. Saya akan menghuraikan dengan ringkas sejarah dan latar belakang gereja Baptis. Selepas itu saya akan berkongsi menggalakkan kita semua sebagai gereja. Apakah makna gereja yang sehat? Ya? What is a healthy church? So this is for the church today. Okay. Mari kita berdoa dulu. Harap kita sempit. Tuhan, kami pagi itu mari besar terima kasih ya Tuhan ke awak tu kami boleh bertemu ngau diri sama diri pada hari Minggu tu sembiang tu kami boleh sembiang bergulai nyembah Nuan muji nama Nuan lalu ninga jari jakut Nuan Tuhan awak ke jakut Nuannya Tuhan jadi keterang kaki kami jadi ke terang jalan kami Tuhan. Terima kasih kami menyerah ke awak tu ngagai Nuan dalam nama Jesus Kristus kami bersampai. Amen. So I hope Emmanuel try to learn Iban as much as possible when you're here, so that when you go back to Johor, you'll be speaking Iban. We have a church in Iban in Johor. Okay. Okay. Munyi aku repon tadi kala kita nanya dari pun nama aku tu gereja Baptis. Nyalai. Aku dekat nerangom imen. I'm not expert. I think sister Pastor Sirian nemu meyakin lepas dia sudah belajar Baptist theology. I'm just reading from from the information that I get. Jadi bisa kita kena sebut aku tu lagi. We'll be touching other churches as well, especially the Catholic Church. Let me make a disclaimer here. Aku ukai mejah. Tahu ke madah gereja orang bukai salah, kita betul no. Let God be our judge. Tang aku semina dekat nusui, ngerintai ke, nama utai kenyadi 600 tahun ke udah. So I'm just telling you the history of what was happening about 600 years ago, and I'm not here to criticize. I'm not here to say other churches are wrong, our church is right. No, let God be the judge. Amen. Ngai ka kita bisa sare to temuai ada gereja bukai bisa datang anak-anak nyamai hati dengar kaja lalu tapis ke dalam rundiang derimpo. Okay. Now dalam bisi 600
dia sekedar gereja kepun benar ia ke ngumai gereja Katolik, the Roman Catholic. They are the first church in proper church in the world. Apabila itu Raja Konstantin menerima Christianity sebagai the official religion of Rome. So that's why the Roman Catholic is formed. But inside there are a lot of priests that time. Ramai padri-padri di sana yang berpengetahuan, yang berpelajaran teologi. Orang ramai waktu itu tidak dibenarkan membaca Bible. You are not allowed to read this Bible. Haram. If you are caught reading the Bible, you might be killed that time. Yes. But there are some theologian. Seorang yang terkenal adalah Martin Luther. He's a German priest. He's a priest himself. Dia orang dalaman, bukan orang luaran. Dia seorang padri, Martin Luther, yang memikirkan ada beberapa bahagian doktrin dan ajaran dalam gereja Katolik waktu itu. Sekarang I don't know. Okay, I'm not here. As I say, I am very careful with this because we don't want to criticize other people, right? We want to, we just hanya ingin menerangkan apa yang berlaku waktu itu. And one of them is Martin Luther. A lot of them, mereka tidak bersetuju dengan beberapa doktrin yang diajar oleh gereja Katolik waktu itu. That's why Martin Luther came out of this Catholic church, and he formed what we call the Protestant. Sebab mereka perkataan Protestan ini daripada gereja Katolik, dia protes. Mereka keluar sebab memprotes. Okay. So we leave it there. Now, as for the Baptist Church, ada beberapa daripada mereka memikirkan begini. Orang yang dibaptis mestilah orang yang terlebih dulu telah menerima Tuhan, mengetahui dan menyadari bahawa dia telah menerima Tuhan ke dalam kehidupan, dia sudah menjadi orang Kristen, barulah dapat dibaptiskan. Ini adalah bercanggah dengan gereja Katolik waktu itu, that time, 600 years ago, yang mengkristenkan anak yang baru lahir, dikristenkan, diberi nama dan dibaptisa. Tetapi orang ini, mereka yang daripada gereja Katolik ini, mereka tidak setuju dengan gereja Katolik. Jadi mereka, some of them very charismatic, mereka membaptiskan orang yang percaya. Jadi orang dari gereja di sini melihat mereka, mereka ini anak baptis, ini orang nyelai orangnya, membaptis orang. Satu lagi keanehan, sebab mereka membaptis secara menyelam. Mereka selam orang itu dalam air dan bangun kembali. Oh, ini memang bertentangan dengan apa yang kita praktik. Sebab di gereja Katolik waktu itu, now I think still, mereka hanya memercik air di atas di dahi. Itu cara mereka lah. But Baptist say, we follow the Bible. Say, follow John the Baptist. Jadi we will sebab di dalam firman Tuhan mengatakan apabila orang itu diselam ke dalam air, ditimbus di dalam air, ini melambangkan seperti Yesus, dia sudah mati kepada kehidupan lamanya. Dan apabila dia dibangkitkan, dia bangkit daripada air itu, dia sudah mempunyai kehidupan yang baru. Seperti Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian, dia bangkit semula dari kematian. Itu lambangnya. Sebab itu, jadi mereka ini perkataan baptis pada mulanya adalah perkataan ejekan sebenarnya. Orang mejah namanya ngemelik orang baptisnya, orang membaptis. Seperti dulu kita juga kena pejah. Selalu kena kritik. Ya. Tapi sekarang orang mulai menerima, kita puji Tuhan. Jadi itu secara ringkas
bagaimana gereja baptis ini bermula, dan dari situ daripada ejekan menjadi berkat, perkataan baptis ni. We are proud to be baptist. Are you proud to be baptist? Yes, amen. Haleluya. Puji Tuhan. Okey, itu sejarah secara ringkas. Orang, apakah kepercayaan kita orang Baptis? Apakah pegangan, apakah doktrin kita sebagai orang Baptis? I want you to listen very carefully, sebab kalau orang di luar sana tanya, do you know how to answer? What do you believe? Oh, I believe in God. Of course lah, we also believe in God lah. Okay. Jadi secara sedikit perincian, saya ingin menguraikan satu persatu secara ringkas. Sudah disenaraikan dengan akronim Perkataan Baptis, lebih senang menerangkan. Jadi apakah kepercayaan, apakah doktrin, ya apa yang dipanggil the Baptist distinctive. Distinctive bermakna inilah pegangan kita, sama ada kita sama atau berlainan dengan gereja lain. Banyak yang sama, ada yang berlainan, but whether we are the same or different from other churches, this is our doctrine. Ini yang kita pegang. Number one, the Baptists believe in biblical authority. Right? Jadi otoritas kita, our authority is the Bible. Not the pastor's opinion, not the priest or the pope directive, but must be based on what is written in this Bible. Does it sound good? Yes. This is our final authority. And pada zaman sekarang juga banyak ajaran-ajaran bunyinya bagus. Bagus didengar, sedap didengar, but it's not biblical. Especially now with a lot of prosperity gospel going on, you know, ada yang mengatakan kalau kamu laburkan 1,000, minggu depan kamu dapat 10,000. Percaya kepada Tuhan, Tuhan akan well, if God want to bless, I don't know, but that is not biblical, that kind of teaching. Kalau kamu menjadi Kristen, tak ada kesusahan lagi. Everything you will walk on the bed of roses every day. Tak ada lagi cabaran, tak ada lagi kesusahan di dunia ini. Sound good? But I don't think it's biblical. Because God wants us to go through also all the ujian dan cabaran, so that our faith, the Bible say, buku Peter mengatakan, iman kamu seperti emas, tetapi hendaklah diuji dengan api. Kalau emas tu sebelum dia jadi emas yang tulen, dia diambil daripada tanah, digali, dia bercampur batu, bercampur kotoran yang lain, dan hendaklah melalui dilebur melalui api, supaya bila keluar nanti menjadi emas yang tulen, yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. That is biblical. So brothers and sisters, we must be careful. Kalau kita tidak berapa faham atau setuju dengan apa yang seseorang pendeta atau pastor atau sesiapa yang mengajar, check with your pastor. Doesn't sound biblical. So let this be true until today, yaitu our authority in the church, our authority in our Christian life is the Bible, the Word of God. This is the Word of God, no more and no less. It's good for teaching, good for correction and training in righteousness. 2 Corinthians 3:16. Okay, let me go through the second one. Autonomy of the local church. Ya, autonomy of the local Autonomy of the local church adalah begini, karena dulu gereja Katolik memang mereka ada peringkat kuasa yang tertentu. The highest is the Pope. The Pope have authority over the bishops. Bishop ada otoritas over the priest. So down the line there is authority, just like our government now lah. Highest the Agong or Prime Minister, not sure. Okay, but never mind.
Then the ministers, cabinet ministers, and then government servant. Last yang orang yang penjen seperti saya lah. Ada baki dia tibar kepada orang penjen. Okay. Hallelujah. Puji Tuhan. Praise the Lord. Don't complain. Okay. Let me come back to here. But the Baptist Church, how we operate is autonomous. Bermakna setiap gereja sepatutnya adalah mempunyai kuasa sendiri, your own administration. You don't have to receive directive from the top. Yeah, no. I will talk about this a bit later. How the Sarawak Baptist is a little bit different from this one. Okay, just secara general dulu. So we have autonomy of our own church. That's why the Baptist in the world, every church is autonomous. We are only united by our belief. We believe in God. We believe in the Lord Jesus Christ who saved us. We believe in a lot of the other things in the Bible that we believe together. That unite us. But in terms of administration, in terms of authority, we don't have authority. Kita tak ada kuasa untuk menentukan. Saya tak ada kuasa sebagai chairman Baptist Church. Saya tak ada kuasa untuk memindahkan Pastor Daniel dan Pastor Seria ke Sarikai sebab saya tak suka dengan Pastor Daniel di Semarahan ini. Saya sendiri mau ambil alih kerana gereja ini muda-muda. Saya sendiri mau datang. Okey, kamu dua pindah ke Sarikai. Wow. Yeah, other churches are like that. They have authority over their priests. They don't like you Lembub, you Father Lembub, you go to send you to Limbang. So, jangan ada government lah. Okay. So, ini gurau saja, gurau. Ya, paham ah? So, authority of the local church. P, priesthood of the believer. Kita orang Baptis, kepercayaan kita orang Baptis ialah setiap orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus adalah seorang patri sendiri. Ya. Because those days, again saya sebut tentang gereja Katolik, I think Anglican so the same. You cannot pray for yourself. Oh, if you want to confess your sin, you have to come to see the priest, make appointment. Next Sunday or what, I want to confess my sin. Then the priest will come and listen to you from a small window. Ada window kecil. You talk here, and the priest will pray for you. Be representative. So, according to the Baptist, we have direct access. Kita mempunyai akses yang secara terus kepada Tuhan Yesus. Tidak perlu saya melalui Father Lembub. Okay. Kalau Father Lembub tidak ada di Kuching, dosa saya tak dapat diampuni. Kalau 1 bulan dia traveling, 1 bulan juga saya tunggu. Aduh. But God say in the Bible, we have direct access to God the Father through Jesus. So you as believer can pray for yourself, can pray for other people. Yes, we can pray for one another. We pray for one another, strengthen one another. Yes, that is biblical. But we all have the spiritual and God-given authority to have direct access to God. We are the priesthood. We are the priest ourselves. Understand? Dulu memang begitu. Dalam bab penyanggup lama, kena segi high priest orang that only the high priest can go to the place called the Holy of Holies. Holy of Holies. The rest all have to wait at the outer room, outer court, middle court. But now, when Jesus died on the cross, he rose again. The curtain was broken into two, shows that there is no more barrier between us. There is only a direct access. There's no more barrier between us and God. God is our Father, and we are the children. So you can go direct to Him. So saya harap kita orang Baptist, we are confident for praying for ourselves, pray for our family, pray for other people. We are the priests. Priesthood of the believer. Okay, T. 2 ordinances
ini peraturan gereja baptis. Satu berkenaan dengan baptism. Kita tidak sprinkle on the forehead, kita tidak percik. Baptis, bila dibaptiskan kita cari sungai, kita cari kolam. Kalau tak ada kolam, buat kolam. Mesti nyelam. Bukan nyelamnya, kita mesti menyelam ke dalam air dan bangkit semula. Sebab bila kita menyelam ke dalam air, kita sudah mati kepada kehidupan lama kita. Bila kita bangkit semula, hidup kepada Yesus. Amen. Jadi, mind sprinkle, I don't know. If betul-betul di desert no water, God understand lah. God understand. But we don't purposely do. What happened? Totally no water. Only I have a bottle of water, and then this person need to be baptized. Okay lah, I baptize you using the. God will understand that. But if you have the facility, purposely ambil mudah saja di gereja, senang saja. Kita saja ada people lah, bukan ambil mudah. But just because for our purpose, the Baptist, malas saya nak pergi sungai, malas nak pergi di gereja. No, we do it properly. Follow what the Bible say. Okay. Satu lagi ialah Lord Supper. Dengar sini baik-baik. Our Lord Supper adalah sebagai simbol, lambang. Right? Sebab di gereja, especially again I have to say this because this happened in the Catholic, I think the Anglican, when the priest, apabila padri itu memberkati roti itu betul-betul bertukar menjadi daging Yesus. It transformed into the flesh of Jesus. And the blood that you drink, the wine that you drink, they don't use air anggur, they use wine. So that wine become transformed into the blood of Jesus. That's what they believe. Bless them. But as we baptize, for us, hanya satu lambang. When you take the bread, Jesus said in 1 Corinthians 11, we always read this, as often as you did this, do this in remembrance of me. What do you remember? I remember Jesus died for me on the cross. This roti yang saya makan itu dan air anggur yang saya minum itu melambangkan tubuh dan darah Yesus telah dikorbankan di kayu salib untuk saya. Dan another thing, what do you remember? Jesus said, do this as often as you eat in remembrance of me until I come again. Jadi setiap kali kita makan roti Lord Supper, ingat dua perkara ini ya. Satu, Yesus telah mati di kayu salib kerana kita, memberikan kita kehidupan baru dalam Yesus, telah menyelamatkan kita. Yang kedua, Yesus akan kembali. Jesus is coming again. Say amen to that. Amen. That is our hope. That is the ultimate hope of us becoming Christian. We are expecting from now on, we are expecting the coming again of Jesus. That's why we are preparing ourselves at home, in church. We are preparing ourselves for the coming of the Lord Jesus Christ. So each time you take the Lord's Supper, let it be meaningful. He saved you and He's coming again for you. Hallelujah. Instead of thinking that, as for me, I don't think it can truly become the flesh of Jesus. But those who believe that, they have their own doctrine. We don't criticize them. But for us Baptists, remember this. Setiap kali kita makan roti dan kebaktian Lord Supper ini, Jesus died for me, Jesus is coming back for me. Hallelujah. Alright, yang satu lagi, individual soul liberty. Kita percaya bahwa kita menjadi orang Kristen, menerima Tuhan bukan secara paksa. Tak ada orang paksa atau paksa rela kita. I want to receive Jesus. I understand it.
not because my parents forced me, or not because other people forced me, my wife or husband forced me to accept Jesus. I just follow lah for the sake of my wife, for the sake of my parents. No. But it is my own soul liberty, my own freedom. Nobody control me. Nobody tell me. People can only witness to me. Of course, we witness, but we don't force people. Jadi, much as we want to, for parents, untuk ibu bapa, kita tidak boleh mengatakan kepada anak kita, kalau kamu tidak ikut saya terima Tuhan, kamu saya halau. I think not right lah, huh? We must witness to them why they must become Christian, why they must accept Jesus, not because of me. See, saya tiap minggu pergi gereja, kamu apa yang kamu buat? Mesti ikut saya. There's no element of force. You understand, huh? We don't force, but we witness to them. Kita hanya bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus, tentang keselamatan Tuhan Yesus. Tapi kita tidak paksa. So there is someone who come to Jesus like me. I accept Jesus in 1980. I know, Brother Bobby, when you accept Jesus, I think earlier than me, much earlier. Okay, yeah. When I started to come to church, I already know Brother Bobby. Sister Supeng not so much because you are always at home that time lah. We are always together on the field, in a meeting, so we know each other very well. But I know he's more senior to me in the faith, in the Lord. I accepted Jesus in 1980, tahun 1980. I think 3 pesuku daripada saudara saya ini belum lahir lagi. Yeah, especially this young one, belum lahir lagi. So I've been a Christian for 50 years and I never regret. Nobody forced me. I did it on my own. I did it my way. All right. Okay. Separation of state and church. Kita orang Baptis percaya kita tidak campur aduk kerajaan dengan gereja. Yeah. Those days, yes, the king have to be blessed by the Pope, and the church have to be supported by the state and church. The government and the church are linked together. Seperti kita sekarang lah bukan gereja kita, bukan Christianity. Kita punya cousin, they're doing that. Government and the religion satu. Then they want to make us a Islamic state. No. So we Baptists, we believe separation. Apa maksudnya pada hari ini? Kalau YB lembut, okay. Selalu kena, sorry ya. Ya. Anak-anak ingat lagi ngira kupit lah. Okey. YB lembut datang ke sini, datang gereja Baptis ini, dia tujuan dia mau berkempen. Dia kata, oh gereja Semahan ini belum cukup sempurna, saya akan bagi 200,000 lagi. Tetapi ingat ingat bulan depan election lepas election tahu siapa yang undi lah, kerajaan memang yang terbaik punya, jangan undi tu. But they're doing in the church. Now, my advice is do not allow politicians to use your pulpit to campaign for politics. No political talk in the church. Okay? Let the church be clean. If they want to give, donate to us. If they want to support us, praise the Lord. But don't use it as an opportunity like what have happened all this time, all these years. Don't allow political activity to happen in the church. Clear? Faham? Nanti kita tidak boleh independent lagi. We are no longer autonomy anymore. We are being diikat, ditancang oleh political party. We don't want. Ada sekali
political party mengadakan jamuan besar di sesuatu restoran. Wah, jemput gereja. Oh, I heard, not here, no, bukan gereja Semerahan. Semua kita mesti datang sana. Oh, the ketua gereja berdiri di pulpit, inviting you to go to the I don't know whether they is using political, but we don't. But, however, dengar sini, we encourage our people to be politician, to join politics. Yes, kita tidak menghentikan, kita menggalakkan ahli kita join politik. Kita galakkan brother lembut, okay, you join. Nanti we support you. Asal lah, bukan di gereja. Yes, we want more. We want more representative to be in the cabinet. Christian representative. Why not? But what I mean is, don't do it in the church. Don't make use of the church, because the church is very easy one. Sitting down for political party, you all sitting down here, you tak boleh lari. I talk here, I talk politics for 1 hour, you tak boleh lari. So you're just sitting down. Yeah. So I hope that's understood. I hope it's understood. Okay. So separation, church and state. Another T is 2 officers only. Kita Baptist adalah ringkas saja. In a church, we only have pastor and the church leaders, church elders. Unlike some other churches, they have, as I said now, mereka banyak hierarchy. From the pope to the bishop to the priest to the main hierarchy of authority. Yeah, but ours simple only, pastor dan deacon. Very important, this one, the last one. Last but most important, if not one of the very important factors. Saved and baptized church membership. Dengar sini baik-baik. Seseorang yang mau menjadi ahli gereja, bukan datang ke gereja untuk sembahyang, itu lain. We welcome anybody to come to our church to worship with us. But to be a member, you must first of all be saved. And to show that you are saved, you must be baptized. Untuk lebih senang mengetahui lah. Sudah menerima Tuhan, sudah dibaptisa, baru boleh memohon untuk jadi ahli. Brother lembut, udah terima Tuhan? Udah baptisa? Oke, terima ya jadi ahli. Kalau orang itu belum menerima Tuhan, dia datang untuk sebagai, then he's very keen, memang banyak idea, dia sangat berminat, tapi belum menerima Tuhan, belum dibaptisa, jangan dulu mengambil register that person as our ahli. Things can go bad. Okay? So to make sure that person is truly in the Lord and already baptized, baru terima jadi member. Is it understood? Jadi ketua gereja ingat tu. Okay. Hallelujah. So these are the 8 distinctive. Ini pegangan kita orang Baptist. 8 ada banyak lagi ya. Ini yang utama. So saya harap mulai hari ini kalau orang tanya apa kepercayaan kamu orang Baptist, at least you know how to remember the word Baptist, acronym Baptist. Okay. Kedua, my second sharing, I would like to encourage you as a church. Saya ingin menggalakkan, merangsang kita gereja Kota Semerahan Baptist Church. Begini kok kita boleh ngatur nyadi gereja kesehat. Sehat bermakna kuat lah. Kita maju. Apa makna sehat? We are progresif, maju seperti sekarang. Ya, ramai orang datang, orang baru, orang muda datang. That is a good sign. It's a good sign that we are healthy. Yeah? A healthy church. Gereja makin bertambah. Many aspect perkataan healthy. Yeah? Okay, can we have the next slide, Jeremy?
Sorry. Ini I just terangkan secara ringkas. I forgot this one, sorry. Sejarah Gereja Baptis Sarawak. Secara ringkas, Gereja Baptis di Sarawak mula bertumbuh di Sarawak ini pada tahun 1970. Dibawa oleh Foreign Mission Board worker bernama Bob dan isteri Dorothy Evan. Bob Evan telah meninggalkan kita ada 2 tahun yang lalu, 2022 ya. Most of us know Bob Iban, Bob Evan. Okay. Orang rumah banyak yang rumah ya Bob Iban. Okay. So now diringkaskan cerita, pada tahun 1972 gereja yang pertama ditubuhkan ialah Kuching Baptist Church. Correct ah? Brother Bobby will correct me because he knows better the sejarah. Pada tahun 1977 ada 2 lagi gereja mau berdaftar dengan Kerajaan Sarawak di bawah naungan Gereja Baptis, yaitu Gereja Emmanuel di mana saya semayang sekarang. I'm a member of Emmanuel Baptist Church. Dan satu lagi ialah Miri Baptist Church. Mau didaftarkan di bawah Baptist Church. Tetapi Kerajaan Negeri Sarawak tidak membenarkan, tidak meluluskan kerana mengatakan polisi Kerajaan Sarawak ialah one denomination, one church. Satu denominasi, satu gereja. Like Catholic, one church. Anglican, one church. So Baptist cannot have so many churches. Nanti susah untuk pentadbiran. That's what they say. We want to be autonomous. We want to be like number 2 now, autonomous church. But Kerajaan Sarawak tidak membenarkan. And after much discussion, ketua-ketua Gereja Baptis pada waktu itu, pada tahun 1982 ditubuhkan The Sarawak Baptist Church. Ya, Gereja Kuching Baptist Church dimansuhkan, dibubar dan ditukar nama menjadi The First Baptist Church. Dan Emmanuel kekal dan Miri Baptist Church juga bertukar nama menjadi Piasau Baptist Church. Okay? Jadi untuk memberi laluan kepada gereja-gereja lain yang ingin didaftar di bahagian-bahagian mereka supaya boleh mendaftar dengan senang. So in 1982, these 3 churches were registered under the ROS Sarawak as one church. That's why Gereja Baptis is not very Baptist, but very biblical. By God's divine arrangement that we are one church. Gereja-gereja lain di seluruh dunia di Semenanjung, mereka, I don't know how they can be registered individually. Di Sabah, sebab itu di Sabah ada SBA, Sabah Baptist Association. Sebab mereka gereja yang bersendirian dan bergabung di bawah association. Di Semenanjung sekarang we have the convention, the Malaysian Baptist Convention. Sarawak is these few years we are part of Sarawak Baptist Convention. I think last year tahun ni, wah ada 70 rombongan dari Sarawak pergi ke untuk menyertai the Messenger Conference, Annual Messenger Conference, AMC di Semenanjung. But back to Sarawak, kita tidak dibenarkan untuk mendaftar bersendirian. Kita berdaftar di bawah naungan The Sarawak Baptist Church. So all the churches in Sarawak, we are all branches. The Sarawak Baptist Church is like as Jesus said in John 15, John 15, I am the vine, you are the branches, my Father is the vine dresser. Now, Sarawak Baptist Church is not Jesus, no. We only take after that model.
Sarawak government design. We take after the model, but we are not the Jesus. Okay, that one is we must understand that. But somehow, sebab itu sekarang semua gereja di Sarawak, gereja Baptis adalah di bawah naungan satu gereja, yaitu the Sarawak Baptist Church. And Kota Semerahan Baptist Church is one of the branches. And because of that, we grew very fast. Senang untuk diregister. Now, in the year 2000, tahun 2000, ada 13 gereja Baptis ditubuhkan. 13 cawangan. 13 cawangan gereja Baptis. Tahun 2020, until now, we have 35 Baptist churches. I give a clap lah, small clap. Okay, puji Tuhan. Kita berkembang maju. We are healthy. Dan gereja yang paling bongsu sekali ialah Damai Baptist Church Syrian. Ya, anak bongsu kita. Ya. So we have 35 churches, about the same number of chapel. Now chapel is slightly different from a church. Chapel boleh seperti gereja, tetapi masih naungan gereja yang menaung mereka. Belum lagi didaftar sebagai church. They are just a chapel. Okay? So you must know how to make the chapel tak boleh menghantar wakil ke annual delegate conference. Boleh menghantar wakil digabung dengan gereja induk mereka. So that is the history of the Sarawak Baptist Church. Okay, ada soalan tentang? No, Okay, so I hope we have some sense apa yang berlaku di Sarawak ini ya. Okay, tentang the Sarawak Baptist Church. So I hope that you all are excited about our church and let us grow. Satu lagi yang perlu saya sebut adalah pada tahun I think 1988, tahun 88, the Home Mission Board was established, and that's where our church really grow through this Pastor Syria, Pastor Johnny, Pastor all the rural pastors now. They are out there, and they are the one who speed up the growth of Sarawak Baptist Church through our Home Mission Board. And now our Home Mission Board director is Pastor Daniel, Pastor Daniel, and the chairman is Pastor Graman. So we hope that we will grow together as a church. Okay, hallelujah. Okay, and now I come to the next one. Apakah yang menyebab gereja yang sehat dan ciri-ciri gereja sehat serta tegap means strong, a healthy and strong church. Bila saya sebut tentang gereja di sini, we must understand that gereja ini bukan rumah ini ya. Jangan anggap gereja ini rumah gereja, bukan. Gereja, a church is the body of Christ. It's the ecclesia, it's the congregation of people meeting together like ours now. We are the church. So the church is the people, not the building. So jangan bandingkan dengan gereja lain. Oh, kenapa gereja kita masih menyewa di rumah kedai? Masih ada yang sudah gereja mewah di Sarikai, di sebagainya. No need to compare. What you need to see is, are you healthy as a church, as individual here, worshiping here? Adakah kita ini betul-betul bersatu dan berkembang? That is a church, bukan rumah. Okay, sehat, berpengerai, maju, mansang, ngermai, tegap, mujur. Mayo sinonim jago sehat. Okay. Ada 3 perkara yang saya ingin huraikan tentang bagaimana kita boleh menentukan gereja kita sehat. Hari ini I'm talking to you as a church. Nomor 1, gereja yang sehat adalah gereja yang bersatu. Gereja sehat ianya gereja sati, segulai sejalai. Sekarang Prime Minister pun guna perkataan segulai sejalai. Are you?
I don't know I don't know much about you. You know yourself better. So I'm the best person to talk about this because I don't know you. Nanti kalau saya sudah tahu, saya sudah kenal sini, kenal itu, nanti kata dia tu timbak saya tu. Nanti nimbak saya siapa lepas aku nak tentung lala kita empung lala dari okey. Secara amnya gereja yang sehat adalah gereja yang bersatu. Di dalam Mazmur kita selalu baca nih. Mazmur 133 mengatakan, behold, dengar sini. Dalam Iban nadanya jago pendiam. Namanya dengar ka. You must listen. Listen means not just listen and pass by. Listen and think about it. Seriously listen, pay attention. He said, how good and how pleasant when brethren live, dwell together in unity. Alangkah baiknya, alangkah indahnya sekiranya atau apabila umat-umat hidup ya, dengan nama sate ya, ya. Dengan bersatu lah. How good and love. Not just come to church, you know. You live together. Do you live together? I mean, of course, bukan seperti dalam rumah juga lah. But we have to be as close as together. We live together. We are a family here. Do you feel that you are a family in the church? That's how close you should be. He said, nomor satu dia kata adalah seperti minyak berharga yang turun daripada kepala Aaron. Aaron is the chief priest. Meleleh kepada dagu, kepada jubah dan ke bawah. Now what does it mean? Precious oil speak of anointing. When Kota Semerahan Baptist Church is united in oneness, there will be anointing of God happening. There will be a blessing of God happening. Amen? Ada urapan Tuhan akan berlaku di gereja. Daripada kepala, daripada ketua, hingga ke umat-umat semua bersatu, hidup bersatu. Ada anointing happen in the church. Do you feel that there's anointing in the church? Or you feel, our church like that one? No. I hope you say, our church like that one. Okay. Not like that one. Okay. So, yang kedua, ayat yang kedua mengatakan, it is like the dew of Hermon, the dew, moon yang turun dari Bukit Hermon ke Bukit Sion, from Hermon to Zion. Embun melambangkan apa? Kesegaran. Brothers and sisters in Christ, adakah kita di gereja Kota Semerahan ini merasa kesegaran? Are you excited coming to church? Yes. Oh, saya lihat tadi pukul 9.15 sudah penuh gereja. Itu satu petanda yang sehat. Everybody excited. I want to meet not only just to worship on the pulpit, but we want to meet with one another. No. I want to see Brother Lembub. I want to see Brother Franklin. I want to talk to Sister Story. I'm excited. Okay, going to church is not just about worshiping God, but we want to fellowship. And we feel the freshness. I'm excited. Tiap minggu I look forward to coming to church. I look forward to going to this meeting. I look forward to join this program. Di sebaliknya, kalau gereja itu tak ada kesatuan, semua orang berpecah belah, semua orang mementingkan diri, banyak orang merungut, dan setiap minggu saya mau datang gereja, ayo gereja lagi hari minggu. Mungkin saya tak datanglah, saya dengar online sajalah, ataupun tak ngeluh pala aku sarito hari minggu tu, nama aku buat. Hari minggu, hari pala ngeluh, pedih perut, gastrik, nama ke. Hari satu gerai di kedai kopi dia, okay? So saya harap, I hope and pray
and encourage all of us. Now, it cannot just happen by itself, Don't let it happen. You make it happen. Now, unity is not, we don't let unity happen. It will never happen. Disunity kemayu hake. But we make it happen. That means, kalau saya inginkan perpaduan di dalam gereja, saya sendiri mesti terlibat. So kalau ada sesuatu yang saya tak setuju, never mind. I can make up for it. Never mind. I don't make myself so important, right? The church already decide. Okay, we follow. I humble myself. That's how we can be united. We make it happen. Amen. Don't let it happen. Make it happen. Let unity be here. You all are the part of it. Jangan tunggu seperti durian jatuh. Kita sendiri mesti terlibat dalam ingin melihat gereja kita bersatu. Okay. So ada kesegaran, and di sini mengatakan Jesus said, they in the Bukit Sion. Bukit Sion is represent the presence of God. Kota Semerahan Baptist Church is our Bukit Sion. God said, I will pronounce my blessing life forevermore. Wow. Panjang umur. Like some of us here, Brother Bobby again, panjang umur. Like me, okay, so lah. Already 60 plus, not bad lah. Puji Tuhan. But that's not what we mean, not physical. Apakah umur panjang yang dimasukkan dalam gereja? Listen here. Apakah legasi yang ingin kita tinggalkan kepada generasi yang muda ini? Adakah gereja kita ingin melihat gereja kita tahun depan tutup? Atau orang semakin berkurangan? No. We want to leave a legacy Kota Semerahan Baptist Church semakin maju, semakin besar. In 2 years to come, we will be worshiping in another church building there, and we are going to grow. And we are going to leave the legacy for our younger generation to come and worship God. Amen? Ketua-ketua gereja, anak berunding ke Rimpu aja, berunding ke masa depan, nemiak baru, dekat Semiyang, Kota Semerahan Baptist Church, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, mungkin 100 tahun. Amen, haleluya. Why? Daripada kita bersatu. We must do it together. We must be united. So it's very meaningful to me. Psalm 133, 133. Let us be united, because in unity there is anointing of God, precious oil. There is a freshness of God, the dew of God, and there is a blessing of God in our church. Okay, yang kedua, saya melaju sedikit. Okay, yang kedua, gereja yang sehat mestilah gereja yang outward looking, melihat keluar. Jangan melihat ke dalam dirimpu aja. Everything happen within this four wall of the church. No, because the need is more out there. And when we minister, bila kita melayani di luar sana, mereka akan datang ke sini untuk bersama kita. Amen. Jesus ingat in the Great Commission dalam Matthew 28 ayat 18 onward mengatakan, all authority have been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples to all nations. Go. Bukan come here and sit down and think about ourselves. No, we must go out there and make disciples. But, baptizing them in the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit, and teaching them to all the things that I have commanded you. And I will be with you to the end of the earth. To the end of the earth. Not the Kota Semerahan Baptist building in Kota Semerahan here. But to the end of the earth. Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, you will receive power when the Holy Spirit has come upon you,
and you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the end of the earth. We should follow that is the Great Commission that we must follow. Jadi, adakah gereja Kota Semerahan ini, because I'm speaking here, I use Kota Semerahan, are you outward looking church or are you inward looking? It's not wrong to be inward looking sometimes, look at yourself first, but our ultimate aim is to out there, to look outward. And thirdly, yang ketiga, gereja yang sehat adalah gereja yang ada pemuridan. Do you have a discipleship making church? Nah, discipleship making church, saya ringkaskan saja begini. We go out there to witness. Our aim is to make people accept Christ. Ada next slide. Okay. Oh, be in the slide ada. Why cannot? Sorry, patutnya ABC ya. Imagine ada B di sebelah sana. Now our aim is to witness so that people accept Christ as their Lord and Savior, and they will come to church. We disciple them, we teach them, we bring them. Kita memuridkan mereka. Jadi mat aku iban memurid tu lain mimir. Menudi ukai. Kita hanya memuridkan, bukan ngemurid. Bobby, do you understand that? Yeah. Iban, nanti jago ngemurid ke sidanya. Kita dudi sida dulu no. Kita memuridkan, ngasuh sida yang jadi murid Tuhan Yesus. Jadi, then they come to belong to the church, and we teach them, we disciple them, we mentor them until they are strong enough to replicate what we do or duplicate what you do, to do the follow what I do. So for example, saya bersaksi kepada Pastor Serial lah. Bayangkan dia belum menerima Tuhan dan dia menerima Tuhan. Saya jemput dia pergi gereja Kota Semerahan. Di sini dia akan mendengar firman-firman. Saya akan memuridkan dia, memuridkan. Dan lepas itu Sister Syria strong enough sampai Sister Syria sendiri boleh menjadi apa yang saya lakukan. So then you must have that program. If we don't have, we just sit down and just let things happen. Macam tunggu durian jatuh. I think our church cannot grow like that. Very slow. Kalau kita hanya mengharapkan orang datang dari luar tiba-tiba pop, ada 2-3 orang lah. But if you intentionally do this discipleship program, memuridkan, intentionally bring people to church, I believe your church will grow much more healthy, stronger. We will maju ke depan. Amen. Hallelujah. Okay. Akhir sekali. Now this is for individual as we pray. Mari kita berdiri. Mari kita berdoa. I want to show this verse for all of us this morning to encourage individual what is our ultimate aim? Apakah tujuan mutakhir kita? Tujuan mutakhir kita ialah dalam Filipian 3 verse 12 to 14 mengatakan sekarang saya belum mencapainya. Waktu Saint Paul mengatakan, but I want to read verse 14. Verse 14, ayat 14. Mari kita lihat kepada ayat 14. Aku majak Belanda terus ngagai adan. Nguliah ke praise. Ianya kangau Allah Ta'ala oleh Yesus Kristus kemai aku ke surga. Nya julu ati kita, nya julu ati matlamat mutakhir kita, yaitu panggilan Allah ke surga melalui Yesus Kristus. Apa yang kita lakukan di gereja, di luar gereja, dalam kehidupan kita adalah persediaan untuk mendapatkan hadiah ini. Apa hadiahnya? Bukan pingat emas, bukan pingat perak, bukan pingat gangsa, tetapi
panggilan Allah ke surga melalui Yesus Kristus. I hope that don't lose focus on that. Otherwise, our church will be like a social club. We're just doing the things down here. We don't have the matlamat. We don't have an aim. What is our aim? The call of God to heaven. And one day, all of us, including myself, we will no more be in this world. We don't know when, but it will happen. Don't be afraid, because if you focus on this call of God, you are not afraid of the things of this world. They are not so important anymore. But the call of God unto heaven, in Jesus' name. Amen? Hallelujah. Okay, mari kita berdoa. Allah Ta'ala, apai kami di surga, apai kengaga surga dunia ngau kami mensia semua tak kita pedak ngunda pedak kami semua kuasa nginuan magang udah diberi nang agai Tuhan Yesus. Datuk Tuhan, kami nyerah ke diri nginuan secara gereja ngau secara individu. Tuhan, lebih kami nyedia ke diri dalam lomba penghidup tu. Awak ke kami pagi tu Tuhan digerak non baru oleh Roh Kudus non. Ianya price kami, upah kami ukai dunia tu. Ukai midul mas. Tangkangau nuan Tuhan. Satu hari nanti panggilanmu Tuhan. Itu yang matlamat akhir kami Tuhan. Dan apabila kami menyediakan diri Tuhan dalam gereja ini, ajarlah kami untuk menjadi gereja yang bersatu dan menggalak antara satu sama lain Tuhan. Agar kami Tuhan bersama-sama dalam perlombaan ini Tuhan. Agar tidak ada sesiapa yang ketinggalan. Tetapi semua kami dalam perlombaan Tuhan, apabila ada saudara kami yang merasa lemah, merasa letih, ada orang lain yang mendorong, yang menggalak Tuhan, yang menguatkan iman kami Tuhan. Supaya semua kami Tuhan, akan suatu hari nanti menerima upah itu. Ialah panggilanmu ke surga melalui Yesus Kristus. Jadi Tuhan, kami Tuhan di gereja ini ingin Tuhan, Engkau sentiasa berbisik Tuhan. Untuk kami bersatu, untuk kami melihat keluar Tuhan. Ada ramai di luar sana yang belum mengenalimu, yang memerlukanmu Tuhan. Biarlah kami ini Tuhan menjadi bejanamu. Biarlah kami ini menjadi alatmu untuk mengkabarkan berita baik ini Tuhan. Panggilanmu Tuhan. Berita baik ini ke seluruh dunia. Di mana-mana kami berada Tuhan. Kami ingin menyebarkan berita baik tentang panggilan Tuhan ke surga melalui Yesus Kristus ini. Biarlah kami Tuhan ada secara intentional, secara suka kami Tuhan ingin bersaksi kepada orang lain, ingin memuridkan orang lain Tuhan, supaya mereka mengenali Yesus, bertumbuh di dalam Yesus, dan juga mereka akan melayanimu suatu hari kelak. Terima kasih Tuhan atas peluang ini yang kami boleh berkongsi firman-Mu, dan Tuhan, terima kasih Tuhan. Mulia nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Terima kasih. Okey. Saya maklumkan tim muzik datang ke atas pentas dahulu. Ada beberapa perkara yang harus kita tahu. Okey, pengumuman pada 10 hingga 12 hari bulan November nanti kita ada Global Hakka Prayer Christian Mission. Okey, sila datang. Untuk ia akan diadakan di First Baptist Church di Gereja Baptis Pertama Kuching Batu Tujuh. Dan ingat, pada bulan Disember kita ada dua pearakan. Pearakan yang pertama 7 hari bulan Desember, gereja kita Kota Semerahan Baptist Church mengambil imbof dalam Christmas Parade Kuching. Kita ada pearakan hari Christmas di Kuching. Jadi
Semua digalakkan ikut. Semua peserta daripada Unimas, UiTM, kita akan ambil kamu, ada transportation disediakan. Perarakan yang kedua adalah di Kota Semarahan sendiri, di sini tidak jauh. Sehari selepas itu, 8 hari bulan Desember. Okey, 2 hari berturut-turut kita ada perarakan Christmas. Amin. Ini yang baiknya bagi yang dari Semenanjung dan dari Sabah juga. Di sana tidak ada kebebasan untuk membuat perarakan Christmas. Tetapi di Sarawak, ia adalah satu lambang apa namanya dia? Kebebasan beragama Kristen di Sarawak. Kita boleh mengadakan perarakan setiap division. Mereka ada perarakan Christmas. Berarti di Limbang, di Mukah, di Miri. Macam tahun yang lalu di Miri banyak sekali. Walaupun hari hujan, tetapi ada perarakan Christmas juga. Okey, untuk menyahut sharing daripada Cikgu Liz tadi, Elder Liz, kita nyanyikan lagu ini untuk untuk mengingatkan diri sendiri bahawa kita ini terlibat bekerja di ladangnya Tuhan. Amen. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Selepas itu kita akan tutup dengan doa. Tepuk tangan kita kepada Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang berikan kuasa, yang mengajar penopang.
kita, mulia ya begulai ngo kita. Pancar Tuhan begulai ngor siap ruang bilik kita. Dini indor kita minda. Allah Ta'ala dekat ngatur malaikat yang ngelingi kita di mua di belakang, di kibak ngo di kanan. Keselamatan Tuhan bisik ngo kita. Pengerai Allah Ta'ala, pengerindu ya, pengelantang ya. Tuhan ngemenuh ke setiap ikut umat ya te dua keliau dito lalu pia magat tenang ngau kita semiyang Tuhan berkat ke semua berkat Tuhan turun atas semua kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bersampai amin.